Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Mungu. Mungu anatupenda na anatujali sote. Mungu ni Mungu mwenye upendo na Mungu ni mwingi wa baraka. Na Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nikutakie wakati mzuri na asubuhi nzuri na siku mzuri, kuzingatia mahali popote ulipo utakapoitazama video hii ya kulitafakari neno la Mungu, ya kutafakari ubora wake Mungu na kutafakari jinsi zilivyo kubwa fadhili zake Bwana, ambazo ni mpya kila siku, kila uchao tunapoamka. Basi fadhili zake zinakuwa ni za milele, na fadhili zake zinakuwa hazipingiki na hazifichiki na hazipungui, bali zinabaki kuwa mpya siku baada ya nyingine. Tunapoamka na tunapolala, basi zinakuwa mpya. Mpenzi mtazamaji, niweze kukushukuru kwa sababu ya wewe ambaye unasikiza na kulitafakari mahusia ya Mungu kwetu sisi wanadamu, mahusia yake jemedari, mahusia yake Jehova Jire kwetu kwa maisha yetu sisi wanadamu. Tafakari la leo kuhusiana na jinsi zilivyo kubwa fadhili zake Mungu. Hebu je, mtazamaji, fikiri jambo hili mpendwa wangu, ya kwamba una nafasi, umempenda mtu. Unapompenda mtu huyu, unampenda kwa vitu vyako vyote, kwa hali yako yote, na kwa kujitolea kwako na nafsi yako nzima. Lakini unapigwa na kinaya wakati ambapo unagundua ya kwamba uliyempenda hakupendi, na licha ya kuwa hakupendi pia haurudishi upendo ambao unampatia. Vile vile maybe akiurudisha pia anaurudisha kwa kiwango kifupi. Hebu utafakari jambo hilo mpendwa wangu, ya kwamba wewe unampenda mtu, ya kwamba wewe unajitolea ama unajiachia kwa mtu, na unapojiachia kwa mtu huyu, kidogo yeye hajajiachia kwako kikamilifu kama ulivyojiachia kwake. Sasa jambo hili labda kwa njia moja ama nyingine linaweza kukukwaza na linaweza kukurudisha nyuma mpendwa wangu. Lakini hebu fikiria jambo hili ambalo japo kuwa sisi wanadamu, sisi watu wa Mungu, hebu fikiri jambo hili mpendwa wangu, ya kwamba ndiyo sisi kama wanadamu tunaonyesha hisia kwa watu ambao tunawapenda, tunaonyesha hisia pia kwa watu ambao pia tunawaenzi, watu ambao ni wakaribu na sisi, na tunaonyesha jinsi ambavyo alivyo makubwa mapenzi yetu kwao, na tunaweza ionyesha kwa njia mbalimbali mapenzi yetu kwa hawa wanadamu. Lakini mpendo wangu, hebu tafakari jambo hili katika kitabu kitakatifu cha Biblia, maneno ya Mungu, kitabu cha Warumi sura ya 5 na mstari wake ni wa 8. Hebu fikiri jambo hili mpendwa wangu. Biblia inasema namna hivi: bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hebu tazama jambo hilo mpendwa wangu. Unajua, wakati mwingi sisi huwa tunapenda na tunajali na tunawaenzi watu ambao wataleta faida kwetu, na watu ambao kwa njia moja ama nyingine wataweza kutupatia faida mpendwa wangu. Hao ni wanadamu. Unampenda yule mtu ambaye labda kwa njia moja ama nyingine mkiingia naye kwenye biashara, basi biashara ile itafanikiwa. Labda ni kwa mapenzi tu ya kawaida tu, pendo tu za kawaida. Mpendwa wangu, sisi tunawapenda na tunawajali wale watu ambao wanaleta faida katika maisha yetu, wale watu ambao kwa njia moja ama nyingine wao tunapowaangalia na wao tunapokaa nao, kuna jambo ambalo wanaliongeza katika maisha yetu. Kuna jambo ambalo pia wanaliongeza zaidi ya lile ambalo tunalo
katika maisha yetu. Sasa mpendo wangu, hebu sikiza neno la Mungu linavyosema. Limesema ya kwamba Warumi 5 mstari wake ni wa 8. Biblia imesema ya kwamba mbali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe. Kwa hivyo Mungu huyu, Mungu wetu, yeye mwenyewe anaonyesha pendo lake yeye mwenyewe. Labda unaweza jiuliza inakuwaje aweze kuonyesha pendo lake yeye mwenyewe. Esther, Mungu akubariki na ubarikiwe. Niko mzima na neno linaendelea vizuri. Esther Njogu, Mungu akubariki tunapolitafakari neno lake. Unajua mpendwa, Mungu anapolionyesha pendo lake mwenyewe, anaonyesha tabia yake mwenyewe. Kwa sababu Biblia, maneno matakatifu, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, yani 1 John chapter number 4 na mstari wake ni wa 8. Mpendo wangu, Biblia inasema hivi: yeye asiyependa hakumjua Mungu. Hebu sikiza mpendo wangu, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Kwa hivyo Warumi 5:8 anaposema ya kwamba yeye aonyesha pendo lake mwenyewe, Mungu anadhihirisha tabia yake mwenyewe. Tabia yake mwenyewe ni upendo, na ni upendo wa milele. Kwa hivyo mpendo wangu, wakati mwingi tunaweza chagua wale watu ambao tutakao wapenda. Tunaweza chagua wale watu labda tutawaweka kwenye circle ya maisha yetu. Lakini Mungu yeye mwenyewe anafunua tabia yake ambayo ni pendo kwetu sisi wanadamu. Na inasema hivi, alifunua tabia hii yake zaidi kwetu sisi wanadamu wakati ambapo tulikuwa wazuri, ama wakati ambapo tulikuwa tumetanga mbali naye. Hebu tuulize mpendo wangu, tuulize kitabu kile cha Warumi 5 na mstari wake ni wa 8. Turudi pale na natumai ya kwamba utaweza kubarikiwa. Kitabu cha Warumi 5 na mstari wake ni wa 8. Hebu sikiza pendo hili Mungu alidhihirisha wakati upi, mpendo wangu? Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hivyo ni kumaanisha, mpendo wangu, Mungu alionyesha upendo wake si wakati ambapo tulikuwa ni watu ambao ni bora, si wakati ambapo tulikuwa ni watu ambao wanapendeka. Hapana, alionyesha upendo wake kwetu sisi wakati ambapo huo kule tulipokuwa tungali wenye dhambi. Jambo hili linanivutia. Hivyo ni kumaanisha kwamba hakuna mwanadamu yeyote, hakuna kiumbe chochote ambacho kinaachwa nje ya upendo wa Mungu. Na upendo huu wa Mungu, lengo la upendo wa Mungu, kiini ama matarajio ya upendo wa Mungu, wakati ambapo tulikuwa tungali wenye dhambi, na wakati ambapo tulipokuwa tungali wenye dhambi, mpendo wangu, katika kitabu cha Waefeso sura ile ni ya 2 na mstari wake ni wa 13, lengo la upendo la Mungu ni hili. Biblia inasema hivi: lakini sasa katika Kristo Yesu, nyinyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi wote tulikuwa wawili kuwa mmoja, akibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mpendo wangu, asubuhi hii, wakati huu, aidha iwe asubuhi ama usiku, mahali popote ulipo, kumbe upendo wa Mungu ni kutuleta karibu na Mungu, ambao sisi wanadamu tulipofanya dhambi ndani ya Adamu tulitanga mbali naye. Lakini Mungu huo wa upendo, kwenye Mwanzo sura ile ni ya 3, mpendo wangu,
Mwanzo sura ya 3. Ndiyo, mwanadamu amefanya dhambi. Sura ile ya 3, kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3, mstari wake ni wa 9. Japokuwa mwanadamu alifanya dhambi, Mwanzo 3:9, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Sikiza, yani mwanadamu alimfanyia Mungu dhambi, aliasi amri ya Mungu, akaingia kwa hali ya uasi. Anapoingia kwenye hali ya uasi, basi matokeo yalikuwa ni kufa. Lakini Mungu huyu anamuita Adamu, anamuuliza, uko wapi Adamu? Yani tabia yake Mungu, mpendo wangu, ni kuregesha wanadamu kwake. Na ndiposa Waefeso imesema sisi tuliokuwa mbali na Mungu sasa tumeletwa karibu kwa damu ya Yesu Kristo. Hivyo ni kumaanisha, tutaangazia wakati mwingine mbona Biblia imesema tuliokuwa wawili akakiondoa kiambaza kilichokuwa katikati. Lakini kwa leo, mpendo wangu, ni kwamba tumeletwa karibu na Mungu kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa pendo hilo basi, maana mpendo hilo la Mungu, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Sasa pendo hili la Mungu Mwenyezi, jambo ni moja tu, bottom line ni moja. Wakati mwingine watu wanasema mambo ni mawili ama ni matatu, lakini jambo hili ni moja. Kusudio ama lengo la upendo wa Mungu, mpendo wangu, ni maneno yafuatayo katika Yohana 3, mstari wake ni wa 16. Mpendwa wake Mwenyezi Mungu, Biblia inasema hii: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie mwanawe pekee asipotee, bali awe na uzima wa milele. Upendo wa Mungu unadhihirishwa kwetu wanadamu na unafunuliwa tu ili sisi wanadamu, mtu yeyote atakaye muamini mwana wa Mungu Yesu Kristo asipotee, mbali awe na uzima wa milele. Mpendo wangu, jambo hilo ni jambo la kipekee. Yani upendo wake Mungu unafunuliwa kwetu ili tuwe na uzima, tena uzima wa milele, mpendwa wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo upendo wa Mungu unapokuwa dhahiri kwetu sisi wanadamu, basi upendo huu unakuwa ni mwingi kiasi cha kwamba Mungu yungali yuatafuta wanadamu, na anaendelea kutualika tushiriki mibaraka ya upendo wake. Maana yeyote asiyependa hamjui Mungu, maana Mungu huyo ni upendo. Na upendo huo basi unatuelekeza kwa Yesu Kristo ili tuweze kuwa na uzima wa milele ndani ya Yesu Kristo. Mpendwa wangu, nawanda Biblia inazungumzia maneno mazuri katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ni ya 5, kitabu kitakatifu Biblia, mstari wake wa 20 inasema hivi: mpendwa wangu, nasi twajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu wa kweli, Yesu Kristo, na uzima wa milele. Mpendwa, kwa hivyo sisi, pendo la Mungu linatuongoza na linatupeleka ndani na kukaa ndani ya Yesu Kristo, ili mpendwa wangu tuweze kupata uzima wa milele ndani ya Yesu Kristo. Na huo ndio upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu, upendo ambao hauna kifani, upendo ambao haupimiki, upendo ambao pia haubagui, upendo ambao haubagui,
hauchagui utamzukia nani, hauchagui ni nani bora, lakini upendo huu ni kwa wanadamu wote, katika hali zao zote, katika mapungufu yao yote, katika madhaifu yao yote, katika uchovu wao wote, na katika mashaka yao yote. Upendo wa Mungu haubagui, ni wa milele, huvumilia. Ndiposa wakati upendo wangu, nataka uelewe ya kwamba upendo wa Mungu unatuvumilia, na Mungu aweze kutusaidia, na Mungu aweze kutuandaa, na Mungu aweze kutusaidia kuelewa upendo wake. Mpendo wangu unavumilia, unatupatia amani, na unatuelekeza kwake Yesu Kristo, ili mpendo wangu tuweze kupata uzima wa milele bure tu ndani ya Yesu Kristo. Kwa kuamini mwana wa Mungu Yesu Kristo, basi tunaokolewa na tunapata samahani kuwa na uzima wa milele, na uzima huu haupunguki, na uzima huu tunaupata tele tele. Biblia inasema hivi mpendwa, kwenye Yohana sura ile ni ya 10, aya yake ni ya 10. Neno la Mungu linasema maneno yafuatayo, maneno mazuri katika maisha yetu sisi wanadamu. Biblia inasema maneno yafuatayo. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe. Anasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, bali mimi nalikuja ili wawe na nini? Nalikuja ili wawe na uzima, kisha wao na uzima huo nini? Tele. Mpendo wangu. Kwa hivyo pendo la Mungu ni uzima wa milele, na uzima huo tele. Sio kiasi kidogo, sio kiasi ambacho kiko limited, sio kiasi ambapo kimebanabanwa. Ni uzima wa milele, mpendo wangu, uzima ambao ni tele tele. Kwa hivyo mpendo wangu, wakati huu unapotazama kanda hii, Mungu akufunulie upendo huo, na kama pia amekufunulia, akuzidishe na akukuze katika kukaa ndani ya pendo lake, ndani ya upendo huo ambao unatupatia uzima, tena uzima wa nini? Uzima wa milele. Mpendo wangu, neema ya Kristo iweze kuwa nawe, iweze kukuongoza, na Kristo aweze kukutosha. Shughuli zako leo mpendo wangu zikaweze kufanikiwa, na vile vile unaweza sambaza ujumbe huu kwa kuweza kuwapatia na wengine, kwa kushare ujumbe huu, ili kwamba tuweze kushiriki wote mibaraka ya upendo wake Mwenyezi Mungu. Mungu aweze kukufaidi, na Mungu akulinde mpaka wakati mwingine. Shalom, 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 shalom. Wakati mwema. Upendo wangu.